Ja sam referent nabave u tvornici žarulja. Znate da je vožnja bez karte protuzakonita? Znam, ne? Zašto onda nemate kartu? Ja sam mislio da ja imam besplatnu vožnju. A kako to? Ja sam na bolovanju. Na bolovanju? Ti. Osobni. Imam mi tu negdje. Izvolite. Ferdo Jurić, Petaj sam. čime se vi bavite? Ja se bavim se ničim. Ničim. Kako ničim? Znate, ja bez posla sam, nigdje ne radim, tako da se onda zato se ničim se i zato se ja se švercam. Bez posla ste? Zbilja? Je. Odlično. Kako to mislite da je odlično? Pa mi baš tražimo nekoliko honorarnih kontrolora, a vas dvojice, koliko vidim, imate sve predispozicije. Šta zbilja? Da pače, mogu vas preporučiti. U stvari, dobivam bonus na plaću za svaku novu osobu koju uvedem u posao. Znači, mi budemo kontrolori. Bok, šefe. Bog, šta je bilo? Izgledaš ko da ti je babička umrla. Lovila me kontrola Kako kontrola? v tramvaju. Pa šta onda? Šta onda? Švercal sam se. Pa koma idiote, ti se ne možeš švercat. Jel? Reći to njima. Pogledaj kako su mi kaznu opalili. Pa dobro, hajvanu jedan, ti si u penziji. Da pa kaj? Pa penzioneri ne plaćaju tramvaj. Nemoj mi reći da si ti cijelo vrijeme plaćao tramvaj. Pa nisam baš cijelo vrijeme, nekad sam se i švercal. Nego slušaj, koma, kad smo već kod tramvaja, evo imam ti ja neki karata, pa idi provozaj se malo, evo. Je? Kakve su to karte? Pa krivotvorene, kakve će biti? Jel? Izgleda ko prave. U to mi je caka, znaš. Ti odeš sad, provozaš se i daš kontrolorima, ako ne skuže, ja toga imam nekoliko tisuća na lageru. I kako su to prodavali? Nikako. Kako nikako? Ma ti ćeš to prodavati. Ja? Ja. Ja? Ja. Dečki, imam izvrsne vijesti. Primljeni ste na probni rok. Pa čekajte, šta zbilja? Super, čoveč. Rekao sam šefu za vas dvojicu, možete početi odmah. Ma ne, hvala lepa, to je zakon. Samo moram vas prvo malo pripremiti. Posao kontrolora čini se lak, ali u stvari nije baš tako. Ne, pa čekajte, pa mislim, ne kuži kaj bi to trebalo biti komplicirano. Da. Ono, recimo, u tramvaju, ne, čopiš nekakvog klinca bez karte, isfuraš ga iz tramvaja van i naplatiš mu 50 kuna kaznu. Jer tih 50 kuna ovak i onak bi negdje v kladionici bi zakockal bez... Greška u startu. Evo, tu je pravilnik, dobro ga proučite da se upoznate sa svojim ovlastima. Jura, daj ti si slabije načitan. Gospod kontrolor, da vi znate kak ja volim taj osjećaj moći, ne, kad imam uniformu, ne? Druga greška. Za početak ćete raditi u civilu. A čekajte, kako to mislite, mislim, u civilu? Mislim, ko će nam onda vjerovati da smo mi kontrolori? Dobit ćete službene iskaznice, tako ćete se lakše utopiti u masi. A kajak nas masa utopi u Savi. Ma ne, Jura, ma kuzem, nema šanse. Ne, ja jedva čekam, gospod kontrolor, da počnemo, kuž, ono se voziti. Samo dobro pazite, naletjet ćete jednom na tvrd orah. Pa ne, to je najmanji problem. Evo, ja vas uvjeravam, pa ne, Jura zna, ja inače i u privatnom životu, pa ja zubima drobim orehe. Sjećaš onoga oreha? Bela, jeste čula s Ferdom, a? Dobar dan, Lili, dobar dan i tebi. Nisam. Aj, nazovi ga, aj pa švit odakle će se javiti, ajde. Odakle, nadam se ne opet iz pritvora. Ne, iz tramvaja. Da? I? Kako što i? Moj Jure i tvoj Ferdo srade u tramvaju. A što rade? Švercaju se? Ne, oni vataju švercere. Molim? A jao si ga tim švercerima. Moja Bela, njih dvoje su kontrolori. Dečki, jer sve jasno? Pa čujte, meni je... Meni nije. Jo, daj, Jura, njemu nikad niš nije jasno. Recite, kolega, recite. Ovdje piše, ne, veli da se prema osobi bez putne karte ne smije primijeniti sila, ne? Da. I piše da treba se pozvati policiju. Da.
Šta je ak se policajac šverca? Misliš da je Jura sad pretjeruješ, stari? Pa di se... Ne, kolege, pitanje je na mjestu. Da, samo njegov mozak nije na mjestu. Gledajte, kolege, policija zbog specifičnosti svoga posla kod nas ima poseban tretman. I to znači. Ne, recite kolega kontrolor, možemo mi sad konačno na posao? Da. Samo jedna sitnica. Kaj? Morat ću vam naplatiti kaznu za ono švercanje. Pa je? Pa, ma nema veze. Ko da nam je prva, kužiš. Znaš što, Lili? Sad kad si mi rekla da Ferdo i Jura rade kao kontrolori u tramvaju, odmah mi je nekako Ferdo drugčiji u očima. Ma daj, kako, Postao mi je nekako privlačniji, muževniji. Opa! Zamišljam ga u maniri alfa mužjaka, kako nailazi, znaš, neki student švercer, vadi, piše kaznu, A šta ako bude studentica, Znaš što, Lili? Imam ja ideju. Ajmo se nas dvije prerušiti glumi da se švercamo u tramvaju. Ma daj. A kako ćemo mi znati u kojem su oni tramvaju, ženo? Vozit ćemo se malo uokolo, pa prije ili kasnije naićemo na jednu. Majke ti, Božje, Bela. Znaš šta, ja mislim neki put da si ti luđa od onih svojih pacijenta. Imam ja neke perike, Perike? Da. U ordinaciji? Ajme meni. Čekaj, nek vidi. Evo ga. Rođena plavuša. Prirodna. Super. Znaš super kaj si me pozvao da radim s tobom? Markiću moraš slušati. Vidiš tamo one ljude? Aha. Njima ćemo prodavati karte. Kupite karte za tramvaj! Markiću! Tiho budi. Pa moramo se derat, kak si zna da prodajemo? Rekao sam ti budi tiho ili ideš doma, okej? Šutit ću. Tak. Daj stari, kaj ti nemi kašat u facu? Ko kašlje? Ne kašlje, mi ti samo ovaj. Markiću, nego čuj ovaj stari, trebaš kartu? Kakvu kartu? Kakvu kartu tramvajsku? Šta će mi karta, ja se uvijek švercam. Švrcanje je zabranjeno. No, dobro, u redu, ali pazi, dajem u pola cijene kartu. 4 kune važi, a? 3. 3,5. 3,25. Dogovoreno. Hej, pa to nije prava karta. Kaj se buniš? Ti misliš da ja ne znam kako izgledaju prave karte? Je. A kaj misliš, zakaj je u pola cijene, a? Misliš to ti napravio? Ma daj, kaj govoriš, znaš kaj mali, otpeli se lijepo s tramvajem, zaboravio da sam je ikad u životu vidio. Kužiš, aj bok. Boš je cool, izgleda ko prava. Ko pravo? Čuče, pa ti bi meni mogli pomoći. Kako? Pa ti imaš sigurno frendova ovih švercera. Cijelu školu. Ja, stari, pogled ću ovo. Ja tebi 15 karata, ti meni 50 kuna. Važi. Daj 50 kuna. Ja. Odlično, bok, hvala Baš si lepa. cool, stari. Jel, cool sam. Aj, bok. Ajde, odi već jedan. Cool. Markiću, kaj to cool? Ma da dobro, nema veze. Nego, znaš kaj sam ti htio reći, Markiću? Evo ti karta, lijepo odi na tramvaj, idi doma, lijepo se spremi za školu. Želim biti s tobom. Slušaj, Markiću, spremi se za školu, kaj sam ti rekao? Imam tak jednak pokaz, ali mogu je prodat. To je prodati, kaj? To je ozbiljan posao, Markiću, ozbiljan posao. Ajde lijepo doma. Nisam znao da su maškare. Pa i nisu. Nisu? Pa zašto te se onda namaškarale? Glupane, ne znaš koja je naša namjera? A koja je naša namjera? Dobro, ajde reci nam, koliko bi nam dao godina? Tebi 600, tebi 427, tebi 800. Kaj? Kaj ti mi ne izgledamo kao tinejdžerice? Da, kao olinjale tinejdžerice. Evo ga, cure, ja ne idem. Evo nje opet. Pa Sanja, koliko puta ti moramo reći da je to svjetska premijera Harryja Pottera? Da, ali samo za tinejdžere.
Dobro, i eventualno za Viki. Mislim da je Harry Potter malo pretežak film za vas. Ti si samo ljubomoran jer te nećemo povesti. Sa vama ne bi ni išao. Ne bi ni išao. Sigurno ste razbile ogledalo pa više ne znate ni kako izgledate, ha? Kaj? Ko je razbio ogledalo? Pa kaj ste vi normalni? Pa to donosi 10 godina nesreće. Hello? Slušaj, Branko, ako ne prolazimo za neke cure od nekakvih, ne znam, 17, 18, ma reži me gdje god hoćeš. Dobro, onda donesi mi nož. Evo ja ću. Mirna, ignorirat ćemo Štreberka, a ti slušaj, Sanja. Ići ćeš lijepo s nama jer smo poslali Viki da nam kupi 3 karte za nas. Dobro, da, imaš pravo. Viki valjda jedina tu među nama izgleda kao neko dijete. Eto, i sama si rekla, a sad daj, više nećemo te nagovarati jer pol sata ima do filma i zakasnit ćemo. Dobro, okej, idem. Mislim, kad sam već nagovorila da ovak izgledam, ko Robi Kat treći, a... Dobro, cure, idem. A sad još k tome moram gledati taj nekakav film o dječaku čarobnjaku. Dječaku koji ima čarobne oči. Da. Šteta što mu se uopće ne vidi za onih pepeljarki što ju uvijek nosi. Znaš što, Bela? Znaš, super, majke mi. Draga moja, nisam ti ja više Bela, ja sam ti sad Samantha Fox. Ali? Aha. Eno koma! Eno koma! Kladim se da nas neće prepoznat. Aj muči. Jeste li za jedan mali biznis, moje dame? A jesi li ti za jedan mali izlazak, frajeru? Je, sam prav. Ja vam, kak bi rekel, nudim vam jedan malo protuzakoniti biznis. To volim. A jel ponuda vrijedi za oba dvije ili samo za jednu? A kad već pitate, ja bi oba dve. Obe dvije, jel? A ta smo mi, Lili, Bela, što nas ne prepoznaš? Bože, Lili, Bela! Bože, dragi, pa kaj te, pa vi ste prostitutke. Što si reka? Koji kurbetina? Što si reka? Ništa. Mi smo se prerušile, što ne vidiš. A ti tražiš prostitutke, a? Ja? Ti voliš kurbetine, priznaj! Ajde, smilim Bogu, kaj to govoriš, čovječe? Ja sam tu poslovno, ja tu dilam ove karte, pogledajte, ha? Karte? Da, one su krivotvorene, ali izgledaju ko prave, jel da? Pa super! Lili, sad se nećemo morat čvercat. Ma nisam ti ja Lili više. Ja sam ti sugar sexy baby. Moje da, sugar sexy, ja moram iti, imam posla, da, Bog. Seksi. Eno trava, eno ga. Dobar dan, kontrola karata, molim. Dobar dan, kontrola voznih karata, molim. Karte na pregled. Hvala, gospođo, hvala. Hvala, gospodine, gospođo, hvala. Idemo dalje, kontrola. Ima nekih problema možda? Kao? Karta za tramvaj. Ja, brak, malo mi je čudno, ne? Nemam pojma, ja sam ju tako kupio i precvikao. Šta je, kolega Ferdiću, ima nekih problema? Kolega Juriću, kaj vam nije ova karta malo čudna, ha? Samo da pogledam. Ne, sve je u redu, kolega Ferdiću. Ste sigurni? 100% kolega Ferdiću, da. Meni se, kolega Juriću, ta karta činila malo čudno. Dajte, molim vas, kolega Ferdiću, mislim, samo dozvolite mladome gospodinu da i dalje udobno i ugodno putuje u našem tramvaju, jel' tako? Hvala vam lijepo i doviđenja. Karte, aj! Koji pac? Angie, si sigurno da je ovo dobra ideja? Pa kaj si bi trebala kupovati 3 karte sad za 2 stanice samo? Dobro, kak nam dođe kontrolor? Pa onda ćemo upotrebljavati ono kaj upotrebljavamo u ovakvim slučajevima. Ručnu košnicu. Ne. Malo trepćeš okicama, ne, bling bling, daš mu broj telefona, poslije promijeniš i bok. Pa ne znam, ja kad idem sama nikad se ne švercam. Da, treba poštovati zakone, jel da? Da, koji onaj opasno je naslanjati si se na vratara.
Viki, to je neko nadopisao. Da? Pa da. Evo 13-ica. Znala sam, nesreća. Joj, cure, tak sam uzbuđena. Kaj ti je prvi put, a? Pa da, nekako se osjećam baš... Prljavo. Ma ne, u stvari loše. Pa daj, nema niš loše u tome da tu i tam zaplešaš na rubu zakona. Da, uostalom, u najgorem slučaju što ti se može desiti? Pa, na primjer, možemo uloviti kontrola. Dobar dan, molit ću, kontrola. Karata. Tata. Aha, bog, cure, malo drma, a? Da. Ček, tata, ne mi reći da si ti sad kontrolor. Pa, od danas zlato, da. Ja ne vjerujem. O, pa naravno, tu nam je i Jura, to sam si mogla i misliti. Karte na pregled, molim, cure. A? Cure, dajte, recite, jel imate vi karte ili nemate? Ček, Ferdo, valjda ćete nam progledat kroz prste, ne? Dobre, ništa, cure, stali smo, idemo. Ajde, molim vas, izađite, stanica je tu, ajmo. Samo polako. Jedna po jedna. Ajde. Vožnja bez karte, najskuplja vožnja, idemo. Pa tata, ne mogu vjerovati da ćeš nam napisati kaznu za te 2 stanice. Dušo draga, ja sam tvoj tata doma, jel me razumiješ? A sad sam tu kontrolor. Jel to jasno? Dakle, molim, ime, prezime, adresa. Pa to znam. Unutra. Ma znaš šta, drž me, Viki, ubiću ga je. Pa striček Jura, dajte mu nekaj recite vi. Čuj, Ferdo, pa zakaj si napisal E umjesto A? Kaj? Znaš šta, Jura? Hvala, kolega. Jedva čekam da te Lili dohvati zbog ovog, znaš? Čujte, cure, mislim, žal mi je, ali takva su pravila službe, ne? Molim, ko još radi pod PMS-om? Ja? Gledajte, cure, i molim, budite sretni da sam napisao samo 1 kaznu, a ne 3. Znaš gdje si možeš zabit ovu svoju kaznu? Evo ti, ha? Evo, izvolite. Aj bog, idemo, cure. Jesi ti, Jura, vidjela danas, 21. stoljeće, kak se bezobrazno ponašaju budući pravnici, ha? Znaš kaj, ma nije ni čudo, mislim da te advokate gađaju s pračkama. Tam. Di? Ne, mislim ovak. Aha. To je tam. Kužim. Bog, šefe. Bog. Kako ide ovo s kartama? Dobro, za razliku od mog stanja. Kakvog stanja? Agregat. Šta trebunjaš, Kajva? Pa kad sam išao početi dilati karte, onda sam bil u krutom stanju. Kako on sad stanju, drugo? Nisam, sad sam u zaleđenom. Aj, prekini se žalit, nego reci ti meni koliko si ti karata uspio prodati. 23. 23 karte. Loše je to, moj komad. Pa šta je loše? Bolje nego 22. Dobro, aj daj to što si do sad zaradio. Pa neš mi valjda uzeti tu siću. Pa tvoji je 20%, meni je ostalo. To malo. Malo? Pa idi na ulicu, brate, pa zaradi. Dobro. Kaj si ti meni? Makro! Na, evo ti, na. Samo 100 kuna. Pa pošto si prodavao kartu? Po 4 kune. A zašto? Pa zato jer su karte falsificirane. Pa to znamo samo ja i ti, Hajvanu, i niko drugi. Mogli se mi to prije reći. To nisi sam skužio, čovječe, sve ti moram crtat. Joj, s kim ja idem u biznis, majko moja. No vidi ove plavuše, sigurno je neš zabrljala. Da, sigurno je kupila kokice umjesto karta. Cure, evo karta. Da vidim. Pa dobro, di si ti tak dugo? Pa morala sam šarmirati ovog prodavača. A jel, a šta, niti vjerovao da imaš 17 godina? Ne. I kak si ga onda šarmirala? Pa onako kako si mi objasnila, trep s okicama i onda sam mu dala broj. Sad ga moraš promijeniti. Molim? Ti si mu dala moj broj? Pa naravno, neću mu valjda svoj. Jo, Viki, ubiću te. Daj, ajmo, čeka nas Harry Mata Harry. Ajde. Harry Potter, Viki, ajde idemo. No, to sam i rekla. Ajde. Meni se ova tvoja ideja uopće ne sviđa, znaš? U Ruj ovdje stojim, brate mili, uvijek se vozimo u kruga, njih dvoje nigdje nema. Lili, uvjerena sam da će naići sigurno već u sljedećem tramvaju. Je, a znaš što sam ja uvjerena? Da su oni napisali 2-3 kazne više i sad se lipo goste u Golubici. Da, Ferdo nikad ne bi tako nešto napravio. Ali, onda ti njega dobro ne poznaš. A što ti hoćeš reći, da Jure bi? Ne bi, Eto vidi. ali bi ga Ferdo nagovorio. Evo, ako ne naiđu u ovom tramvaju,
Ja te vodim na kavu u Golubicu, ja častim. Aj, može. Čuj, Ferdo, vidi meni reci koliko smo se mi vozikali s ovim tramvajem. Ma, niš me nevek pita, stari, cijelo jutro i podne. Je, a da mi reci, koliko smo mi kaznih naplatili? 4. Sam 4, ja? Ne. Dobro, daj mi reci, kaj se više niko ne šverca po tom tramvaju. A mi se gledaj, Jura, treba to gledati, ima to i pozitivnu stranu, kužiš. A kako? Pa mislim, građani su svjesni, kužiš, da je krivo švercati se. Zakaj smo se mi ujutro švercali, ha? Pa, mislim, sad ti inzistiraš, mislim, pitaš gluposti, ne? Sila Boga ne moli, Znaš da, mene, ko rano rani, 2 sreće grabi, ha? Mislim, koja si ti, mislim, kak ne kužiš, stari moj, jedan kontrolor, kužiš, mora biti primjer građanima, jel tak? Zato i nismo inzistirali, nismo eskivirali plaćanje onih kazni za švercanje, Kaj ti sereš, pa to je nevjerovatno. Mislim, plakao si se za onih 200 kuna više nek za pokojnim stricem. Ma daj, molim te, osim toga, moj stric, pa on je bio najveći škrtac na kugli zemaljskoj. Ja, pa se vidi da ste ista familija. Tvoja teta. Bok, dečki, bok. Bok. Pa kaj radiš ti tu? Dečki, trebate karte? Kakve karte? Tramvajske karte. Ma nemoj, otkud ti? Pa da li mi je, ptičica mi je ptičica to. Pa ptič? Ja. Da. Mislim, da, vidi. Čekaj, koma, ove karte su krivotvorene, stari. Ko? Ferdo, pa to su iste karte kakve sam ja vlovil kod onog klinca, sećaš te? Ma daj, kaj si ti videl? Pa vidi se iz aviona, vidim da su krivotvorene, nemoj se za... Dobro, dečki, kaj vam je, hoćete vi, nećete? Ja se žurim, razumite? Bomo se dogovorili u pola cijene. Stajem, malo, čekaj, pa kud ti se žuri, pa misli, ljudi smo, dogovorit ćemo se sam. Vredi? Sam plaku. Okej. Pa to se ne smije tako gurat, Niko! Ma, bit će vam žao, znate. Ja vas nikad više nisam vidio ovdje. Ne budeš sirovinom. Ne mogu vjerovati, izbacili su nas iz mog omiljenog kina i kaj ćemo sad? Pa ne znam, zakaj ne pitaš Harrya Pottera da nešto smisli? Pa ja sam bila 100% sigurna da ćemo proći po tineđerice. Ma daj, molim te, budi realna, pogledaj nas, pa izgledamo kao da imamo 200 godina. Znaš kaj, da se ova tu nije izlajala i da nije sve priznala, lijepo bi uživala na svjetskoj premijeri. A da si ti se čovjeku javila na mobitel kad te zvao, ništa se od ovog ne bi ni desilo. Dobro, ajde, dosta vas dvije, rađe smislite kako ćemo doći doma. Je pa tramvajem, ne? Ma, ne dolazi u obzir, sve dok ona 2 debila glume kontrolora. Aha, misliš tvoj tatica i striček Jura. Tako je, upravo to mislim. Hvala što si i ti to rekla. I kaj, sad ćemo pješačiti do doma? Da, draga, osim ako nemaš love za taksi. Ma, otkud mi? A daj, ajde, pa pješačenje je zdravo. Da, onda ti nastavi pješačiti i kad dođemo do zgrade. Ajde, ma šeći! Evo, koma, ne trebaš brojiti, ja sam 2 put prebrojal, ziher je dosta. Više nego dosta. Pazi, ti moraš da te neko ne otkrije, kužiš? Ferdo, moje tajno ime, srednje ime je tajni agent Sjena. Nema frke, koma, to bomo ti zapisali na osmrtnici. Jako je gluhovito. Aj. Bok. Kaj, već ti normalno, pa kak si mogao kupiti od kome lažne karte? Kaj, ne kužiš, jel da? Mislim, pa mene uopće ne čudi da ti niš ne kužiš. Ajde mi reci, stari, ko smo sad ti i ja, sad? Pa frendovi smo. Ajde, molim te, budalo. Osim toga... To smo susedi. Ma mislim, osim toga, reci mi ko smo ti i ja danas, sad. Kontrolori. Pa onda, kako onda ne kužiš, stari moj? Nađemo nekoga, ulovimo bez karte, kužiš, onda mu fino prodamo jednu od ovih karata, a lovu stavimo direktno SSG. Ma sad kuži, kuži. Sad znaš kaj, Ferdo? Kaj sad opet hoćeš, kaj? Ti i ja ne bi trebali biti, mislim, uzor građanima, ha? Pa bi trebali. Kak im onda možeš prodavati, mislim, lažne karte? Kojiš? Evo, Pero, će li ovo biti dosta? Tebe, grofe, uvijek. Nego reci mi da ne trebaš možda karte. Kakve karte? Fine, evo, tramvajski, ko duša, gledaj, evo. Pa ne izgledaju loše. Mislim za jedan falsifikat. Opet znaš da je falsifikat. A daj, grofe, vidi si iz aviona, molim. Nije bilo, čovjek i napravio super, gledaj, ima serijski broj, sve ima, Điđi. Šalim se, rekao mi je koma jutros već.
Pa što odmah ne kažeš da se ne preznojavam ovdje, Pero? Ne bi bila fora, grof. Ja, mene si našao zafrkavati. A moram te malo. Ej, jesi namazan, perkane. Aj, vidimo se. Ajde. Odite van, one dame, odite vam samo malo, maknite se, imamo hitan slučaj. Ajde. Evo, Bela, Da, čime se vi, Bela, bavite? ja sam psiholog. Ajde. Da. Ja sam profesor Baltazar. Stara je. A osobno stara. Ne. Lili, Hej. čime se vi bavite? Ja radi u dućanu. Ja vama već vjerujem. Dobar dan, kolega, šta je, ima nekih problema tu? Ferda. Jure moj. Vi, kolege, poznajete dame? Ja nikad vidio. Nema šans. Pokupio sam ih jer su im istekle vozne karte i bile su krivotvorene. Jure moj. A ja sam Lili. Pa sram vas bilo, gospođo. Vi se poznajete? Lili, pa ti si kurvetina, Boga. Ne. Evo da, to mi je žena. Kolega, žena vam je prijateljica noći. Ferda, bog. Čista Bog. Bela, to si ti, mislim. A? Pa mislim, kak to izgledaš, ono, ne? Htjeli smo te malo iznenaditi. A, pa i jeste nas iznenadile. Ništa ne razumijem. Ništa. Tako. Pa baš štrumf. Jesmo blizu. Bole me noge. Pješačenje je zdravo, sjećaš se? Da, Viki, ne cendraj. Uostalom vidiš da smo tu sad, uskoro blizu. Blizu sam pada u nesvijest. Znate kaj, barem smo vidjeli špicu. A, pardon, vidjeli smo i reklame i popis uloga. A, dobro, i to je nekaj. Ja nisam vidjela ništa. Ajoj, Viki, draga, zašto me to ne čudi? Ali sad vidim nešto. Kaj nije ono tvoj tata iz Striček Jura? Oj, opet on. Pa dobro, šta, stvarno ste mislili da vas Jura i ja nismo prepoznali? Pa niste! Kolege, žao mi, karte vaših dama su bile krivotvorene. To je protuzakonito. Sad, polako, kolega. Ajde sad, cure, recite, otkud vam ti lažnjaci? Znate kaj, ja vam niš ne kužim. Ej, Bog, društvo, kaj se događa? Evo ga, ona nje da karte. Vi ste dali karte damama. Kakve karte, kakve dame? Imaš cijela brda u džepu. Aj, vadi van, aj! Gospod, nemam ja nikakve karte, ali oni imaju. Koma, rekao sam ti nemoj lupetat, bez veze. Kolege, vi rasparčavate falsifikate. Ma dajte, kolega, mislim, samo smirite se, ma nije to istina, šta bi, mislim, bez veze. Mislim, to je totalni nesporazum, evo već. Jasno. Jel, a kaj je ovo tu? Kaj je ovo tu? Ma ne, pa daj, pa to je, pa mislim, pa do ovoga, pa... Nečuveno. Kolege, morat ćete mi vratiti vaše iskaznice. Čekajte malo, kolega, Ili da zovem policiju. Čime se bavite? Ja sam referent nabave u tvornici žarulja. Znate da je vožnja bez karte protuzakonita? Zašto onda nemate kartu? Ja sam mislio da ja imam besplatnu vožnju. A kako to? Ja sam na bolovanju. Na bolovanju? Ti. Jes, osobno. Imam mi tu i negdje. Izvolite. Ferdo Jurić, Petaj sam. Čime se vi bavite? Ja se bavim se ničim. Ničim? Kako ničim? Znate, ja bez posla sam nigdje ne radim, tako da se onda zato se ja se švercam. Bez posla ste? Zbilja? Je. Odlično. Kako to mislite da je odlično? Pa mi baš tražimo nekoliko honorarnih kontrolora, a vas dvojice, koliko vidim, imate sve predispozicije. Šta zbilja? Da pače, mogu vas preporučiti. A u stvari dobivam bonus na plaću za svaku novu osobu koju uvedem u posao. Znači, mi budemo kontrolori. Bok, šefe.
Bog, šta je bilo? Izgledaš ko da ti je babička umrla. Vodila me kontrola. Kako kontrola? V tramvaju. Pa šta onda? Pa šta onda? Švercal sam se. Pa koma idiote, ti se ne možeš švercat. Jel? Reći to njima. Pogledaj kako su mi kaznu opalili. Pa dobro, hajvanu jedan, ti si u penziji. Da, pa kaj? Pa penzioneri ne plaćaju tramvaj. Nemoj reći da si ti cijelo vrijeme plaćao tramvaj. Pa nisam baš cijelo vrijeme, nekad sam se i švercal. Nego slušaj, koma, kad smo već kod tramvaja, evo imam ti ja neki karata, pa idi provozaj se malo, evo. Je? Kakve su to karte? Pa krivotvorene, kakve će biti? Je? Izgleda ko prave. U to mi je caka, znaš. Ti odeš sad, provozaš se i daš kontrolorima, ako ne skuže, ja toga imam nekoliko tisuća na lageru. I kako su to prodavali? Nikako. Kako nikako? A ti ćeš to prodavat. Ja? Ja. Ja? Ja. Dečki, imam izvrsne vijesti. Primljeni ste na probni rok. Pa čekajte, šta, zbilja? No, super, čoveč. Rekao sam šefu za vas dvojicu, možete početi odmah. Ma ne, hvala lepa, to je zakon. Samo moram vas prvo malo pripremiti. Posao kontrolora čini se lak, ali u stvari nije baš tako. Pa čekajte, pa mislim, ne kuži kaj bi to trebalo biti komplicirano. Da. Ono, recimo, u tramvaju ne čopiš nekakvog klinca bez karte, isfuraš ga iz tramvaja van i naplatiš mu 50 kuna kaznu. Jer tih 50 kuna ovak i onak bi negdje v kladionici bi zakockal bez... Greška u startu. Evo, tu je pravilnik, dobro ga proučite da se upoznate sa svojim ovlastima. Jura, daj ti si slabije načitan. Gospodin kontrolor, da vi znate kak ja volim taj osjećaj moći, ne, kad imam uniformu, ne? Druga greška. Za početak ćete raditi u civilu. A čekajte, kako to mislite, mislim, u civilu? Mislim, ko će nam onda vjerovati da smo mi kontrolori? Dobit ćete službene iskaznice, tako ćete se lakše utopiti u masi. A kajak nas masa utopi u Savi. Ma ne, Jura, nema šanse. Ne, ja jedva čekam, gospod kontrolor, da počnemo, kuš, se voziti. Samo dobro pazite, naletjet ćete jednom na tvrd orah. Pa ne, to je najmanji problem. Evo, ja vas uvjeravam, pa nego Jura zna, ja inače i u privatnom životu, pa ja zubima drobim orehe. Sjećaš onoga oreha? Bela, jesi se čula s Ferdom, a? Dobar dan, Lili, dobar dan i tebi. Nisam. Aj, nazovi ga, aj pa švit odakle će se javit, ajde. Odakle, nadam se ne opet iz pritvora. Ne, iz tramvaja. Da? I? Kako što i? Moj Jure i tvoj Ferdo srade u tramvaju. A što rade? Švercaju se? Ne, oni vataju švercere. Molim? A jao si ga tim švercerima. Moja Bela, njih dvoje su kontrolori. Dečki, je sve jasno? Pa čujte, meni je... Meni nije. Jo, daj Jura, njemu nikad niš nije jasno. Recite, kolega, recite. Ovdje piše, ne, veli da se prema osobi bez putne karte ne smije primijeniti sila, ne? Da. I piše da treba se pozvati policiju. Da. A kajak, ako se policajac šverca? Da, Jura, sad pretjeruješ, stari. Pa di se... Ne, kolege, pitanje je na mjestu. Da, samo njegov mozak nije na mjestu. Gledajte, kolege, policija zbog specifičnosti svoga posla kod nas ima poseban tretman. I to znači... Ne, recite, kolega kontrolor, možemo mi sad konačno na posao? Da. Samo jedna sitnica. Kaj? Morat ću vam naplatiti kaznu za ono švercanje. Pa je? Ma nema veze. Ko da nam je prva, kužiš. Znaš što, Lili? Sad kad si mi rekla da Ferdo i Jura rade kao kontrolori u tramvaju, odmah mi je nekako Ferdo drugčiji u očima. Ma daj, kako, postao mi je nekako privlačniji, muževniji. Opa! Zamišljam ga u maniri alfa mužjaka, kako nailazi, znaš, neki student švercer, vadi, piše kaznu, A šta ako bude studentica, Znaš što, Lili? Imam ja ideju.
Hajmo se nas dvije prerušiti glumi da se švercamo u tramvaju. Ma daj. A kako ćemo mi znati u kojem su oni tramvaju, žena? Vozit ćemo se malo uokolo, pa prije ili kasnije naićemo na jednu. Majke ti, Božje, Bela. Znaš šta, ja mislim neki put da si ti luđa od onih svojih pacijenta. Imam ja neke perike, a? Perike? Da. U ordinaciji? Ajme meni. Čekaj, nek vidi. Evo ga. Rođena plavuša. Prirodna. Super. Baš super kaj si me poslao da radim s tobom. Markiću, moraš slušati. Vidiš tamo one ljude? Aha. Njima ćemo prodavati karte. Kupite karte za tramvaj. Markiću, tiho budi. Pa moramo se derat, kak si zna da prodajemo? Rekao sam ti, budi tiho ili ideš doma, okej? Šutit ću. Tak. Daj stari, kaj ti nemoj kašat u facu. Ko kašlje? Ne kašlje, mi ti samo Markiću, nego čuj ovaj stari, trebaš kartu? Kakvu kartu? Kakvu kartu, tramvajsku? Šta će mi karta, ja se uvijek švercam. Švercanje je zabranjeno. No, dobro, u redu, ali pazi, dajem u pola cijene kartu. 4 kune važi, a? 3. 3,5. 3,25. Dogovoreno. He, pa to nije prava karta. Kaj se buniš? Ti misliš da ja ne znam kako izgledaju prave karte? Jel? A kaj misliš, zakaj je u pola cijene, a? Misliš to ti napravio? Ma daj, kaj govoriš, znaš kaj mali, otpeli se lijepo s tramvajem, zaboravio da si me ikad u životu vidio. Kužiš, aj bok. Boš je cool, izgleda ko prava. Ko prava? Čuče, pa ti bi meni mogli pomoći. Kako? Pa ti imaš sigurno frendova ovih švercera. Cijelu školu. Ja. Se vi bavite? Pa ja se bavim se ničim. Ničim? Kako ničim? Znate, ja bez posla sam nigdje ne radim, tako da se onda zato se ničim se i zato se ja se švercam. Bez posla ste? Zbilja? Je. Odlično. Kako to mislite da je odlično? Pa mi baš tražimo nekoliko honorarnih kontrolora, a vas dvojice, koliko vidim, imate sve predispozicije. Šta zbilja? Da pače, mogu vas preporučiti. U stvari, dobivam bonus na plaću za svaku novu osobu koju uvedem u posao. Znači, mi budemo kontrolori. Bok, šefe. Bog, šta je bilo? Izgledaš ko da ti je babička umrla. Lovila me kontrola. Kako kontrola? V tramvaju. Pa šta onda? Pa šta onda? Švercal sam se. Pa koma idiote, ti se ne možeš švercat. Jel? Reći to njima. Pogledaj kako su mi kaznu opalili. Pa dobro, hajvanu jedan, ti si u penziji. Da, pa kaj? Pa penzioneri ne plaćaju tramvaj. Nemoj joj reći da si ti cijelo vrijeme plaćao tramvaj. Pa nisam baš cijelo vrijeme, nekad sam se i švercal. Nego slušaj, koma, kad smo već kod tramvaja, evo imam ti ja neki karata, pa idi provozaj se malo, evo. Je? Kakve su to karte? Pa krivotvorene, kakve će biti? Je? Izgleda ko prave. U to mi je caka, znaš. Ti odeš sad, provozaš se i daš kontrolorima, ako ne skuže, ja toga imam nekoliko tisuća na lageru. I kako ste to prodavali? Nikako. Kako nikako? A ti ćeš to prodavati. Ja? Ja. Ja? Ja. Dečki, imam izvrsne vijesti. Primljeni ste na probni rok. Pa čekajte, šta, zbilja? Super, čoveč. Rekao sam šefu za vas dvojicu, možete početi odmah. Ma ne, hvala lepa, to je zakon. Moram vas prvo malo pripremiti. Posao kontrolora čini se lak, ali u stvari nije baš tako. Pa čekajte, pa mislim, ne kuži kaj bi to trebalo biti komplicirano. Da. Ono, recimo, u tramvaju ne čopiš nekakvog klinca bez karte, isfuraš ga iz tramvaja van i naplatiš mu 50 kuna kaznu. Jer tih 50 kuna ovak i onak bi negdje v kladionici bi zakockal bez... Greška u startu. Evo, to je pravilnik, dobro ga proučite da se upoznate sa svojim ovlastima. Jura, daj ti si slabije načitan. Ja sam kontrolor.
Da vi znate kak ja volim taj osjećaj moći, ne, kad imam uniformu, ne? Druga greška. Za početak ćete raditi u civilu. A čekajte, kako to mislite, mislim, u civilu? Mislim, ko će nam onda vjerovati da smo mi kontrolori? Dobit ćete službene iskaznice, tako ćete se lakše utopiti u... Kaj ćemo sad? Pa ne znam, zakaj ne pitaš Harrya Pottera da nešto smisli? Pa ja sam bila 100% sigurna da ćemo proći po tineđerice. Ma daj, molim te, budi realna, pogledaj nas, pa izgledamo kao da imamo 200 godina. Znaš kaj, da se ova tu nije izlajala i da nije sve priznala, lijepo bi uživala na svjetskoj premijeri. A da si ti se čovjeku javila na mobitel kad te zvao, ništa se od ovog ne bi ni desilo. Dobro, ajde, dosta vas dvije, rađe smislite kako ćemo doći doma. Je pa tramvajem, ne? Ma, ne dolazi u obzir, sve dok ona dva debila glume kontrolora. Aha, misliš tvoj tatica i striček Jura. Tako je, upravo to mislim. Hvala što si i ti to rekla. I kaj, sad ćemo pješačiti do doma? Da, draga, osim ako nemaš love za taksi. Ma, otkud mi? A daj, ajde, pa pješačenje je zdravo. Da, onda ti nastavi pješačiti i kad dođemo do zgrade. Ajde, ma šeći! Evo, koma ne trebaš brojiti, ja sam 2 put prebrojal, ziher je dosta. Više nego dosta. Pazi, ti moraš da te neko ne otkrije, kužiš? Ferdo, moje tajno ime, srednje ime je tajni agent Sjena. Nema frke, koma, to bomo ti zapisali na osmrtnici. Jako je duhovito. Ajde. Bog. Kaj, već ti normalno, pa kak si mogao kupiti od kome lažne karte? Kaj, ne kužiš, jel da? Mislim, pa mene uopće ne čudi da ti niš ne kužiš. Ajde mi reci, stari, ko smo sad ti i ja, sad? Pa frendovi smo. Ajde, molim te, budalo. Osim toga... To smo susedi. Ma mislim, osim toga, reci mi ko smo ti i ja danas, sad. Kontrolori. Pa onda, kako onda ne kužiš, stari moj? Nađemo nekoga, ulovimo bez karte, kužiš, onda mu fino prodamo jednu od ovih karata, a lovu stavimo direktno SZ. Ma sad kuži, kuži. Sad znaš kaj, Ferdo? Kaj sad opet hoćeš, kaj? Ti i ja ne bi trebali biti, mislim, uzor građanima, ha? Pa bi, trebali. Ali kak im onda možeš prodavati, mislim, lažne karte? Kojiš? Evo, Pero, će li ovo biti dosta? Tebe, grofe, uvijek. Nego reci mi da ne trebaš možda karte. Kakve karte? Fine, evo, tramvajski, ko duša, gledaj, evo. Pa ne izgledaju loše. Mislim za jedan falsifikat. Opet znaš da je falsifikat. Pa daj, grofe, vidi si iz aviona, molim. Nije bilo, čovjek i napravio super glava, ima serijski broj, sve ima, džiđi. Šalim se, rekao mi je koma jutros već. Pa što odmah ne kažeš da se ne preznojavam ovdje, Pero? Ne bi bila fora, grofe. Ja, mene si našao zafrkavati. A moram te malo. Jesi namazan, perkane. Ajde, vidimo se. Ajde. Odite van, one dame, odite vam samo malo, maknite se, imamo hitan slučaj. Ajde. Evo, Znači, i mi budemo kontrolirani. Bog, šefe. Bog, šta je bilo? Izgledaš ko da ti je babička umrla. Lovila me kontrola. Kako kontrola? V tramvaju. Pa šta onda? Pa šta onda? Švercal sam se. Pa koma idiote, ti se ne možeš švercat. Jel? Reći to njima. Pogledaj kako su mi kaznu opalili. Pa dobro, hajvanu jedan, ti si u penziji. Da, pa kaj? Pa penzioneri ne plaćaju tramvaj. Nemoj joj reći da si ti cijelo vrijeme plaćao tramvaj. Pa nisam baš cijelo vrijeme, nekad sam se i švercal. Nego slušaj, koma, kad smo već kod tramvaja, evo imam ti ja neki karata, pa idi provozaj se malo, evo. Je? Kakve su to karte? Pa krivotvorene, kakve će biti? Izgleda ko prave. U to mi je caka, znaš. Ti odeš sad, provozaš se i daš kontrolorima, ako ne skuže, ja toga imam nekoliko tisuća na lageru. I kako su to prodavali? Nikako. Kako nikako? A ti ćeš to prodavati. Ja? Ja. Dečki, imam izvrsne vijesti. Primljeni ste na probni rok. Pa čekajte, šta, zbilja? Super, čoveč. Rekao sam šefu, za vas dvojicu možete početi odmah. Ma ne, hvala lepa, to je zakon. Samo moram vas prvo malo pripremiti. Posao kontrolora čini se lak, ali u stvari nije baš tako.
Pa čekajte, pa mislim, ne kuži kaj bi to trebalo biti komplicirano. Da. Ono, recimo, u tramvaju, ne, čopiš nekakvog klinca bez karte, isfuraš ga iz tramvaja van i naplatiš mu 50 kuna kaznu. Jer tih 50 kuna ovak i onak bi negdje v kladionici bi zakockal bez... Greška u startu. Evo, to je pravilnik, dobro ga proučite da se upoznate sa svojim ovlastima. Jura, daj ti si slabije načitan. Gospodin kontrolor, da vi znate kak ja volim taj osjećaj moći, ne, kad imam uniformu, ne? Druga greška. Za početak ćete raditi u civilu. A čekajte, kako to mislite, mislim, u civilu? Mislim, ko će nam onda vjerovati da smo mi kontrolori? Dobit ćete službene iskaznice, tako ćete se lakše utopiti u masi. A kajak nas masa utopi u Savi. Ma ne, nema šanse. Ne, ja jedva čekam, gospod kontrolor, da počnemo, kuš, ono se voziti. Samo dobro pazite, naletjet ćete jednom na tvrd orah. Pa ne, to je najmanji problem. Evo, ja vas uvjeravam, pa nego Jura zna, ja inače i u privatnom životu, pa ja zubima drobim orehe. Sjećaš onoga oreha? Bela, jesi čula s Ferdom, a? Dobar dan, Lili, dobar dan i tebi. Nisam. Aj, nazovi. To smisli. Pa ja sam bila 100% sigurna da ćemo proći po tineđerice. Ma daj, molim te, budi realna, pogledaj nas, pa izgledamo kao da imamo 200 godina. Znaš kaj, da se ova tu nije izlajala i da nije sve priznala, lijepo bi uživala na svjetskoj premijeri. A da si ti se čovjeku javila na mobitel kad te zvao, ništa se od ovog ne bi ni desilo. Dobro, ajde, dosta vas dvije, rađe smislite kako ćemo doći doma. Je pa tramvajem, ne? Ma, ne dolazi u obzir, sve dok ona dva debila glume kontrolora. Aha, misliš tvoj tatica i striček Jura. Tako je, upravo to mislim. Hvala što si i ti to rekla. I kaj, sad ćemo pješačiti do doma? Da, draga, osim ako nemaš love za taksi. Ma, otkud mi? A daj, ajde, pa pješačenje je zdravo. Da, onda ti nastavi pješačiti i kad dođemo do zgrade. Ajde, ma šeći! Evo, koma ne trebaš brojiti, ja sam 2 put prebrojal, ziher je dosta. Više nego dosta. Pazi, ti moraš da te neko ne otkrije, kužiš? Ferdo, moje tajno ime, srednje ime je tajni agent Sjena. Nema frke, koma, to bomo ti zapisali na osmrtnici. Jako gluhovito. Ajde. Bog. Kaj, već ti normalno, pa kak si mogao kupiti od kome lažne karte? Kaj, ne kužiš, jel da? Mislim, pa mene uopće ne čudi da ti niš ne kužiš. Ajde mi reci, stari, ko smo sad ti i ja, sad? Pa frendovi smo. Ajde, molim te, budalo. Osim toga... To smo susedi. Ma mislim, osim toga, reci mi ko smo ti i ja danas, sad. Kontrolori. Pa onda, kako onda ne kužiš, stari moj? Nađemo nekoga, ulovimo bez karte, kužiš, onda mu fino prodamo jednu od ovih karata, a lovu stavimo direktno SSG. Ma sad kuži, kuži. Sad znaš kaj, Ferdo? Kaj sad opet hoćeš, kaj? Ti i ja ne bi trebali biti, mislim, uzor građanima, ha? Pa bi trebali. Ali kak im onda možeš prodavat, mislim, lažne karte? Kojiš? Evo, Pero, će li ovo biti dosta? Tebe, grofe, uvijek. Nego reci mi da ne trebaš možda karte. Kakve karte? Fine, evo, tramvajski, ko duša, gledaj, evo. Pa ne izgledaju loše. Mislim, za jedan falsifikat. Kako znaš da je falsifikat? A daj, grofe, vidi si iz aviona, molim. Nije bilo, čovjek i napravio super glava, ima serijski broj, sve ima, džiđi. Šalim se, rekao mi je koma jutros već. Pa što odmah ne kažeš da se ne preznojavam ovdje, Pero? Ne bi bila fora, grofe. Ja, mene si našao za frkavati. A moram te malo. Jesi namazan, perkane. Ajde, vidimo se. Ajde, Odite van, one dame, odite vam samo malo, maknite se, imamo hitan slučaj. Ajde. Evo, Bela! Da. Jeste li za jedan mali biznis, moje dame? A jesi li ti za jedan mali izlazak, frajeru? Sam prav. Ja vam, kak bi rekel, nudim vam jedan malo
protuzakoniti biznis. To volim. A jel ponuda vrijedi za oba dvije ili samo za jednu? A kad već pitate, ja bi oba dve. Obe dvije, jel? A ta smo mi, Lili, Bela, što nas ne prepoznaš? Bože, Lili, Bela! Bože, dragi, pa kaj te, pa vi ste prostitutke. Šta si reka? Ko je kurbetina? Šta si reka? Ništa. Mi smo se prerušile što ne vidiš. A ti tražiš prostitutke, a? Ja? Ti voliš kurbetine, priznaj! Ajde, smilim Bogu, kaj to govoriš, čovječe? Ja sam tu poslovno, ja tu dilam Dilam ove karte, pogledajte. Ha? Karte. Da, one su krivotvorene, ali izgledaju ko prave, jel da? Pa super! Lili, sad se nećemo morat švercat. Ma nisam ti ja Lili više. Ja sam ti sugar sexy baby. Moje da, sugar sexy, ja moram iti, imam posla, da, Bog. Seksi. Eno trava, eno ga. Dobar dan, kontrola karata, molim. Dobar dan, kontrola voznih karata, molim. Karte na pregled. Hvala, gospođo, hvala. Hvala, gospodine, gospođo, hvala. Idemo dalje, kontrola. Ima nekih problema možda? Kao? Karta za tramvaj. Ja, malo mi je čudno, ne? Nemam pojma, ja sam mu tako kupio i precvikao. Šta je, kolega Ferdiću, ima nekih problema? Kolega Juriću, kaj vam nije ova karta malo čudna, ha? Samo da pogledam. Ne, sve je u redu, kolega Ferdiću. Ste sigurni? 100% kolega Ferdiću, da. Meni se, kolega Juriću, ta karta činila malo čudno. Dajte, molim vas, kolega Ferdiću, mislim, samo dozvolite mladome gospodinu da i dalje udobno i ugodno putuje u našem tramvaju, jel' tako? Hvala vam lijepo i doviđenja. Karte, aj! Koji pac? Anđe, si sigurno da je ovo dobra ideja? Pa kaj si bi trebala kupovati 3 karte sad za 2 stane? Pa idi na ulicu, brate, pa zaradi. Dobro. Kaj si ti meni? Makro! Na, evo ti, na. Samo 100 kuna. A pošto si prodavao karte? Po 4 kune. A zašto? Pa zato jer su karte falsificirane. Pa to znamo samo ja i ti, hajvanu, i niko drugi. Mogli se mi to prije reći. To nisam skužio, čovječe, sve ti moram crtat. Joj, s kim ja idem u biznis, majko moja. No vidi ove plavuše, sigurno je neš zabrljala. Da, sigurno je kupila kokice umjesto karta. Cure, evo karta. Pa dobro, di si tak dugo? Pa morala sam šarmirati ovog prodavača. A jel? A šta, niti vjerovao da imaš 17 godina? Ne. I kak si ga onda šarmirala? Pa onako kak si mi objasnila, trep s okicama i onda sam mu dala broj. Sad ga moraš promijeniti. Molim? Ti si mu dala moj broj? Pa naravno, neću mu valjda svoj. Jo, Viki, ubit ću te. Daj, ajmo, čeka nas Harry Mata Harry. Ajde. Harry Potter, Viki, ajde idemo. No, to sam i rekla. Ajde. Meni se ova tvoja ideja uopće ne sviđa, znaš? Uruj pode stojim, brate mili, uvijek se vozimo u krug, a njih dvoje nigdje nema. Lili, uvjerena sam da će naići sigurno već u sljedećem tramvaju. Je, a znaš što sam ja uvjerena? Da su oni napisali 2-3 kazne više i sad se lipo goste u Golubici. Ferdo nikad ne bi tako nešto napravio. Ali? Onda ti njega dobro ne poznaš. A što ti hoćeš reći, da Jure bi? Ne bi. Eto vidi. Ali bi ga Ferdo nagovorio. Evo, ako ne naiđu u ovom tramvaju, ja te vodim na kavu u Golubicu, ja častim. Aj, može. Čuj, Ferdo, meni reci, koliko smo se mi vozikali s ovim tramvajem? Ma, niš me nevek pita, stari, cijelo jutro i podne. Je, a da mi reci, koliko smo mi kaznih naplatili? 4. Sam 4, ja? Ne. Dobro, daj mi reci, kaj se više niko ne šverca po tom tramvaju. A misli, gledaj, Jura, treba to gledati, ima to i pozitivnu stranu, kužiš. A kako? Pa mislim, građani su svjesni, kužiš, da je krivo švercati se. Zakaj smo se mi ujutro švercali, ha? Pa, mislim, sad ti inzistiraš, mislim, pitaš gluposti, ne? Sila Boga ne moli, Znaš da, mene, ko rano rani, 2 sreće grabi, ha?
Mislim, koga s tim, mislim, kak ne kužiš, stari moj, jedan kontrolor, kužiš, mora biti primjer građanima, jel tak? Zato i nismo insistirali, nismo eskivirali plaćanje onih kazni za švercanje. Kaj ti sereš, pa to je nevjerovatno. Mislim, plakao si se za onih 200 kuna više nego za pokojnim stricem. Ma daj, molim te, osim toga, moj stric, pa on je bio najveći škrtac na kugli zemaljskoj. Ja, pa se vidi da ste ista familija. Tvoja teta. Bok, dečki, bok. Pa kaj radiš ti? Evo karte. Pa krivotvorene, kakvi će biti? Izgleda ko prave. U to mi je caka, znaš. Ti odeš sad, provozaš se i daš kontrolorima, ako ne skuže, ja toga imam nekoliko tisuća na lageru. I kako ste to prodavali? Nikako. Kako nikako? A ti ćeš to prodavati? Ja? Dečki, imam izvrsne vijesti. Primljeni ste na probni rok. Pa čekajte, šta, zbilja? Super, čoveč. Rekao sam šefu, za vas dvojicu možete početi odmah. Ma ne, hvala lepa, to je zakon. Samo moram vas prvo malo pripremiti. Posao kontrolora čini se lak, ali u stvari nije baš tako. Ne, pa čekajte, pa mislim, ne kuži kaj bi to trebalo biti komplicirano. Da. Ono, recimo, u tramvaju, ne, čopiš nekakvog klinca bez karte, isfuraš ga iz tramvaja van i naplatiš mu 50 kuna kaznu. Jer tih 50 kuna ovak i onak bi negdje v kladionici bi zakockal bez... Greška u startu. Evo, tu je pravilnik, dobro ga proučite da se upoznate sa svojim ovlastima. Jura, daj ti si slabije načitan. Gospodin kontrolor, da vi znate kak ja volim taj osjećaj moći, ne, kad imam uniformu, ne? A druga greška. Za početak ćete raditi u civilu. A čekajte, kako to mislite, mislim, u civilu? Mislim, ko će nam onda vjerovati da smo mi kontrolori? Dobit ćete službene iskaznice, tako ćete se lakše utopiti u masi. A kajak nas masa utopi u Savi. Ma ne, Jura, ma puza, nema šanse. Ne, ja jedva čekam, gospod kontrolor, da počnemo, kuš, ono se voziti. Samo dobro pazite, naletjet ćete jednom na tvrd orah. Pa ne, to je najmanji problem. Evo, ja vas uvjeravam, pa nego Jura zna, ja inače i u privatnom životu, pa ja zubima drobim orehe. Sjećaš onoga oreha? Bela, jesi se čula s Ferdom, a? Dobar dan, Lili, dobar dan i tebi. Nisam. Aj, nazovi ga, aj, pa švit odakle će se javiti, ajde. Odakle, nadam se ne opet iz pritvora. Ne, iz tramvaja. Da? I? Kako što i? Moj Jure i tvoj Ferdo srade u tramvaju. A što rade? Švercaju se? Ne, oni vataju švercere. Molim? A jao si ga tim švercerima. Moja Bela, njih dvoje su kontrolori. Dečki, je sve jasno? Pa čujte, meni je... Meni nije. Jo, daj Jura, njemu nikad niš nije jasno. Recite, kolega, recite. Ovdje piše, ne, veli da se prema osobi bez putne karte ne smije primijeniti sila, ne? Da. I piše da treba se pozvati policiju. Da. Nego slušaj, koma, kad smo već kod tramvaja, evo imam ti ja neki karata, pa idi provozaj se malo, evo. Kakve su to karte? Pa krivotvorene, kakvi će biti? Izgleda ko prave. U to mi je caka, znaš. Ti odeš sad, provozaš se i daš kontrolorima, ako ne skuže, ja toga imam nekoliko tisuća na lageru. I kako ste to prodavali? Nikako. Kako nikako? A ti ćeš to prodavati? Ja? Dečki, imam izvrsne vijesti. Primljeni ste na probni rok. Pa čekajte, šta, zbilja? Super, čoveč. Rekao sam šefu, za vas dvojicu možete početi odmah. Ma ne, hvala lepa, to je zakon. Samo moram vas prvo malo pripremiti. Posao kontrolora čini se lak, ali u stvari nije baš tako. Ne, pa čekajte, pa mislim, ne kuži kaj bi to trebalo biti komplicirano. Ono, recimo, u tramvaju, ne, čopiš nekakvog klinca bez karte, isfuraš ga iz tramvaja van i naplatiš mu 50 kuna kaznu. Jer tih 50 kuna ovak i onak bi negdje v kladionici bi zakockal bez... Greška u startu. Evo, tu je pravilnik, dobro ga proučite da se upoznate sa svojim ovlastima. Jura, daj ti si slabije načitan. Gospodin kontrolor,
Da vi znate kak ja volim taj osjećaj moći, ne, kad imam uniformu, ne. Druga greška. Za početak ćete raditi u civilu. A čekajte, kako to mislite, mislim, u civilu? Mislim, ko će nam onda vjerovati da smo mi kontrolori? Dobit ćete službene iskaznice, tako ćete se lakše utopiti u masi. A kajak nas masa utopi u Savi. Ma ne, Jura, ma kuzam, nema šanse. Ne, ja jedva čekam, gospod kontrolor, da počnemo, kuž, se voziti. Samo dobro pazite, naletjet ćete jednom na tvrd orah. Pa ne, to je najmanji problem. Evo, ja vas uvjeravam, pa ne, Jura zna, ja inače i u privatnom životu, pa ja zubima drobim orehe. Sjećaš onoga oreha? Bela, jesi čula s Ferdom, a? Dobar dan, Lili, dobar dan i tebi. Nisam. Aj, nazovi ga, aj pa švit odakle će se javiti, ajde. Odakle, nadam se ne opet iz pritvora. Ne, iz tramvaja. Da? I? Kako što i? Moj Jure i tvoj Ferdo srade u tramvaju. A što rade? Švercaju se? Ne, oni vataju švercere. Molim? A jao si ga tim švercerima. Moja Bela, njih dvoje su kontrolori. Dečki, jer sve jasno? Pa čujte, meni je... Meni nije. Jo, daj, Jura, njemu nikad niš nije jasno. Recite, kolega, recite. Ovdje piše, ne, veli da se prema osobi bez putne karte ne smije primijeniti